Uccen yuɣalen d ameksa. Le loup devenu berger. Jean de La Fontaine. Uccen asmi yebda la yeḥqer aḥric-is di lmal, yenna ayɣer ur ttbeddileɣ ara ṣṣif ass-a, ad rreɣ iman-iw d ameksa. Adɣa yelsa-d yiwen ukebbuḍ, ales-it weḥd-s ur ternuḍ. Uẓẓay, ameksa mi t-yelsa akk s usemmiḍ war yettḥassa. Yerna iwakken ad d-iban d argaz, yebda-d yettekka ɣef uɛekkaz. Iɛelleq-d ula d ajewwaq, am umeksa mačči d zzwaq. Lukan yufi afqelmun yelsa, ad yaru d nekki d ameksa. Yufan taqeḍɛit tqeyyel, ma d ameksa yeṭṭes yeẓẓel. Yenna-as wissen aqjun amek, yufa-t yeṭṭes yeḍleq yesbek. Yenna-as tura ad nehreɣ, taqeḍɛit ar wanda zedɣeɣ. Meɛni lmal iwakken ad iḥess, i umeksa iheddeṛ yid-s. Yenna-as ih ad as-hedreɣ, i taqeḍɛit iwakken ad tnehreɣ. Meɛni ɣas ibeddel ṣṣifa, ṣṣut alaf yiwen i yecfa. Yeskeɛwew ukin d akken llan, ula d widen ibeɛden slan. Tarewla ur yezmir ara, ẓẓay ukebbuḍ mačči d kra. Yewweḍ-it uqjun yemmeɣ fell-as, ameksa s-yeqwa ikemmel-as. Si zzman akka win ixeddɛen, d iman-is i t-id-ifeṭṭḥen.